muthenya wa Jumatatu o ginya muthenya wa Friday na tabarira no ni ngurehagira makomaritwa ni Njuguna wa Ngugi na kupenda sana Pastor George na ndoka nigetha ngunyite guoko na nguterebe ngumenyereire na ngubashireire ta iria ririko kana itube ria kanyon jo murugi ni amenya itube ria twacaragia matube ma kikiloi matube ma kikiloi ni nyoni yarekagia matube nigetha ngitaririo ni tondu wa andu ta Esther na Sari matio ni nyoni na ni twa matube ma kikiloi na ni atuhuraga muno riu ngukumenyerera ta itube ria kikiloi tondu ngia ole kuba serio ndia baga inaenda riu dio iraigara akora hamina ni we kikiloi amaro akigerise ndugageri gutuhenya bontao matio kikiloi mabontao matio kikiloi riu andora ma kikiloi ara ugocia mundu uria ungikorwo ina na ucio tika hint tondu riu korwo ekurio guo kuria boco-ini mundu gwitwo murugi job ucio ni kikiloi no asari matio kikiloi ni ndu wa mauria kikiloi ni ndu na rone digo kuira kai moi kikiloi ni ndu riu karibu ngatwara nawe tuyoboka ndo akohe mundu mwihoko ko tumwire ati ucio mire umothe kuri muthenya wa Jumatatu giere ogukura nayo giere ro tafari ikinya umothe ni ukumenya tukaga tuguti mundu twahe mwihoko iyo raiguite ta ona kana hidara kuhingura tondu mbere ni kwega mbere iko sawa rucio kwa muthenya wake riu twambia umothe Jumatatu tukahe mundu mwihoko na kumari wake riu tugithomaga maundu matiganite o magutuma mundu agie na mwihoko wa kuhota guthie na mbere. Karibu orenge ngonyitio gani na ngwire we mwirore we wa na kutabua sana na reke ngwire horo hau riu ati we mundu wa goro joke ndambure we shabiki ukinya guku tena wakinya ikinya go ikinya kindu kia mbere wambaga gwetha tondu andu aria maingira ikinya go ikinya andu arathime andu mena hinya muingi ona kwire ona mwihumbire ona mwaririe ni ugukwira mundu ni mundu uyu ati uria kuhana umuthi rucio tigwo gugakorwo rucio no ekuwe ni mundu uyu ati ona korwo rucio ni ekuite rucio no eumbukie. Tuko pamoja najua tuko pamoja. Thank you muno thank you. Riu ino tabarira ya ikinya go ikinya o haria hothe uringi kunyitia ogeni ngwire tuperekane hivo ikire ona hanini kwehera mitambo-ini ngwira kwamba guthoma ndumiriri yaku we mwiroreri wa muthingi nigetha ngume bua uwepo wako tunakutabua sana ngona kuri andu mekinyirie guku o gatene mundu ikinyiria na tugaga inategemea na napewa parking ile no ya ikinya go ikinya na parking ya ikinya go ikinya ni ati warikia go park gari yaku ukiuma handu horihe ni kurihwo urihagwo na kuringanaga na aria makiumite park Nyahururu town park that ngana kone ikire nyamba tu riu ukiuma oneagwo that kro parking ni Nairobi ni matatu ukiuma oneagwo matatu akorwo parking ni kuria Kiambu ni igana riaki ukanengerwo igana ri thengio murugi job done kabisa like keep your finest no guthathaiya wa theru tukikiranaga hinya exactly murugi job like keep your kirando hinya thio no merero ucio ni kwega ukiro muthe bodo host na kuona niko ndani Mary Ndegwa Bwana Yesu asifiwe mtumishi niko ndani asante sana Susan Jerry nimekuona unasema niko ndani
Things. Thank you mono Susan Jerry nenda kuona ka ndani ya mitamo na usitoke. Ngora mudogo etu Naomi Njokidero ate ukaribie hapa. Na wale tu mudogo etu Jeniza na Fides Kengema present from Sunrise ni Joy. Ni goko ya mzunguko urahurana nayo. Salom kananale twale gesali na sali ne boy. Chali sali gwitho gukire boy yetagwo sali mundu atindeke jugwithia ati Salome ne sali ne dario sali sali ne sali Salome Mutuli, how are you, my beautiful? The dark one, I said, Nico Dani, Oko, when I'll get a ticket and Wakana. At the unisex. Unisex today. Nico Mutito. Jerry Miller, the dark one. Hamdurajira. Kwa kiugo uni. Ona unis no afati okinya unikoro unisex ni ado university modo masio modo waigwa modo leto uni ne university leu ate sali ne unisex go okay fine ado leto mo university mere Jerry mere ndakuona ajira ni muhitherie modo gwitwo ni kwa Mutito Jenice na kyakando makwe fans other Muthingi TV wa betia na Acres dwelling wa bie wawe na wiki ya baraka ndo mweditherie wiki kirathimo na nie bila shaka noyo gamwira wiki mwagerera muroku waiting for mwihoko message aiga kwira duga thiore mitabo ikaroha message ya mwihoko yukete ihe to Lois Mkenya John Kariri lea wa irimo Samuel Kiradi Gidua Betty Caro Goge Kevin Goge William Jorog Goge Goge Jeniza. Karibuni sana kashoka Kigelusi akashoka Kajira Onesmus Degwa hata wewe fika huku unaitwa Samuel Kiradi Karaoke salimia all fans wa Muthingi watu wa nguvu asante sana ushara tuirorere kulia vari akira amomwa ni da kuona na rajira tuihaha thogoto geithia mzee Mburu na ciana ciake abi washuka kimeke huguro familia ya mzee Mburu salimikeni sana amo ni da kuona naye geitheka muno Kezaya baire na kakajira geithiria murata wakwa Irene eguku maju Irene nderwo gogeithia we maju ni murata waku mwinake ku maju gwitwo Kezaya Bramoro gwitwo Anthony Gashunga na jina lingine kugeithirie Joroge wakawa Gware na Ernest Munyi na jeshi ya bodaboda ya Naivasha Gware ucio ni Dr. Huka kachoka kajira gwitwo Kagodho Hadege na Faith Karimi wa ya Kaja na Esther Gakuru wa Karatina gahogacoka kandu makwemero gwitwo Paul Goge wa Kifaoini ka Mwagi Gatundu na Jerry Tabe na wa Kamano na Kilele na wa Mary wa Evergreen Supermarket Nyambale gedisho da Anthony Gash Penda Dr. Huka. Asante sana. Ogasoka mukaribishira mudogo tu Jenice Jogona. Jenice Jogona unakaribishwa na Dr. Huka. Akakado magwe mudogo tu Karoka M-Pesa na Beauty Queen na Chicks Justice sana. Dr. Hook, hai George tu hamwe na su mpore. Gedisho show that money Dr. Hook shamukire na ega tomo kuruwe modo ogo itwa Jeniza na ogo itwa Mam Kaleri Bena Kagwema halo ndiko mdogo wakiwa Gatundu Igegania kedisho datu mwone modo ogo itwa Jeniza gachoka kajira tuned tukiwa Gikambura with patience and precious wow kiabiriria kina ruibo ruega eonesho ya Ikinya na ndiye doka nigetha gutwarithie show ino ya Ikinya na gwiraga
Sunena Ikinya go Ikinya hakuna. Gona ndugata ya Ngai mundu gwitwo Apostle Waithanje. Apostle Waithanje ni ndaona atumĩrĩri yaku. Apostle Waithanje mitambo ihana ngari iria cierirwo itire mwarimu, tuko ndani kabisa rurie rwa karae. Asante sana Apostle Waithanje kana ritwa ringi Big Dad. Kiro yare maguru maraihu mapinki na ineneheire